Пиши, пиши. Нам сегодня еще 20 имен придумать надо. Прошенька, посмотри, все ли пришли. Doğru dede. Kaleler dolu. Basol durma. Kayınlar belki bile bir mutçalı. Duruyan kırabi. Ta o pasayım. Bana preseli. Заводи по одному. Doğru dede. Kaleler dolu. Bile ben. Girin ara girin. Girin saldır olmaz ormanda girelim. А ты? Doğru dede. Atını yeter. Hakkın eder akarı. Hakkın mutçalı da bilber. Çocuk olama hukun. Bu çocuk oğla masokka. Масовка, значит, будет Моисей Попов. Çocuktan bittim. Tat kurduk. Tamam var. Ter bu tamam. Так, позови следующих. Doğru dede. Kaleler dolu. Bile ben. Girin ha girin. Sapkırı havası yanlar. Sıkkı sımankı. Girin hem. Ах, девушка, как вы без имен жили? Ну-ка, красавицы, как вас зовут? Doğru dede. Atlarını yeter. Bile ben. Hakkıdın eder hakkıdın. Eten. Min böyle koyayım min. Halas kralaya bu ne? Min site seni sıçacağım. Kütürde. Hakkıdan. Лёка, значит, будет Мелания. Аллая будет Светочка. Сита Сеня будет Агакушка. Всё. Appandan hakkıdıydı. Varın doktor. Varın. Varın. Так, Döşekin bayetinde. Hilenem. Ayapın çabuk oynuyor bir ulusasın tağla atılacak. Kinem ya kısılgına diyor. так, как zовут старика? Doğru dede. Atını yeter. Hakkın eder hakkın. Karama huk cembe. Köyüne kalaga bölünün. Ne makar hodu yan baran. Сколько лет старику? Bu oynuyor bacca saz. Ne umiray. Значит, долгожитель. Он старый, он очень много жил. Dedem de oynuyor. Adam olan iddialı olana tavas var. Bir gün satında levet olacak. Kinem ya kısılgına diyor. Так, дальше позови следующую. Döşekin bayetinde. Hilenem. Так, как зовут тебя? Bu dolgu tulaya, mать нет, отец нет, одинас. Одинас. Значит, будет Анатолий Попович. Annu kattak bulabında. Uhunun. Uhatın da kadın batas, tavas var. Так, Прушенька, сейчас позови-ка всех. Girin arabalar, girin. Girin dur benimle. Так, сейчас, дети мои, вы будете нарекаться. Назови-ка всех по именам. Так, сын Магог, Вор Моисей, Аласкыга Светочка, Муляка Мелания Димула, Сита Сеня Агапушка, Харамагог Долгожитель, так, Толгур Анатолий, Бара Попуптар. Попуптар diye bulağıt, ödedi öttü. А теперь вы будете касаться Бога. Во имя Bana ver durum takın. Отца и Духа и Святого Духа. Аминь.
Hanım iyi gel. Bağırıyorlar. Sınırlara sıranları. Baran baksın! Baran! Baran! Bu da bir yerden de. Al bunu oğluma. Так. Сколько мы сегодня имен придумали? 6. Так, теперь я пошел отдохну. Ну, басайım.